tugiye wabaje ikibazo cya cooperation Burundi na Kinshasa. Wabivuze koko ni uburenganzira bw'igihugu gushaka support iyo ntuza, ariko muri cadre yiye conflit utabaza ibihugu igihe habonetse ko hari ibindi bihugu byateye. Ni naho abapolitisi bari kuvuga ngo l'occupation ikorwa n'ikindi gihugu, aho uburi kuniya ko hari presence ya AFC 23 ifitanye amasezerano noneho na leta ya Kinshasa, none yasinyanye n'aba étranger, isinyanya nabo nk'abande, niba isinyanye nabo nk'aba de Congolais, c'est une crise de Congolo-Congolais. Icyo gihe Burundi bwinjiyemo ni violation des droits internationaux, ko bivuze ku makuru mfite. Hari abantu bazi ngo intambara ntizarangira, igiye kurangira muri foroma mbabwiye. Uburundi niba ntuza nyumva chef d'état major Prime, mon général Prime wiza amashuri akomeye cyane, ariko kuba mwaraguye mu mutego wo kujya gukora blokisi muri ho plateau ya Minembwe, kira kintu ejo nejo bundi hari amaselire afunguwe lahe azajyamo de généraux burundais y compris des politiciens. Ibi bintu mu byandiki sinzi geopolitique mwize, sinzi gisirikare mwize, niba mwarakurikiye amafaranga ya Kinshasa muzabaza abantu bagiye muri maselire intuza. Bemba ajya gukora amanyanga ye muri Centrafrica. Bemba yamaze imyaka 10 ningahe lahe, ntabwo yazize ibibazo bya Kongo, yazize kubera yagiye akora amarorerwa hari abangwi bagiye gufasha Ange Felix Patasse. Bemba il en a payé très cher. Bisubiyemo ko General Prime n'ingabo zawe ba officier ba amaliste yose tarazwi, bira bintu mutabivuyemo ejo vous allez vous retrouver dans les cellules à la haie. Ibi ndabivuze nk'umushakashatsi ko mbifitiye amakuru afatika cyane. Uburundi bwagiye mu kibazo, bwaje muri EAC, bagombye gusigara muri iyo forma, ariko kumva ko mukeneye amafaranga cyane ngo $5000 kwishura buri musirikari mukayarya, muzajya kuyishura n'abana banyu muzayishura lahe. Ibi ngibi mu byandikiye, c'est une erreur monumentale. Ntabwo mwakarikiye mumenye geopolitique y'akarere ukuntu iri kugenda, kuko intambara 1 de 4 matigiye kurangira. Abakongomani bagira amahoro, constitution ihinduke, habe des états fédérés. J'imagine ukuntu Burundi buzabana na état fédéré ya Kivu n'ibyabaye hariya, ça sera une catastrophe naturelle ikomeye cyane. Donc génocide iri korwa muri ho plateau, degré de force, les forces burundaises politique militaire bazayizira, kuko justice tôt ou tard igiye kuzabikurikirana muri idéologie génocidaire yabaze, kuko intervention yabo muri ho plateau nta kindi barabesha ko bakurikirayo Red Tabara. Ok, twemere Red Tabara wi irahari, c'est un mouvement politico-militaire burundais nayo iri guhangana. None abanyamurenge bari kwicwa bahuriye hehe na Red Tabara? Il y a 2 mamans qui ont été tuées, les images zirahari. Biriya bazahakana bate ko atari idéologie génocidaire yamaze gufata Burundi ije gukora épiration no gukora des cas de concentration contre abatutsi? Adede mwange mukunde iki kintu muzakibazwa, ntabwo ari oxygene ngo top kibiza kibabaza, ariko giye nk'umushakashatsi n'abati mushatse mwabivamo hakiri kare, ibyo mwakoze birahagije. Mais demain ou après demain lahe amaselire arahari, arafunguwe. Il y a des généraux et des politiciens qui vont se retrouver là-bas muri kuburana amapingu ku maboko, tubareba kuri televiziyo tuzaba twisekera twebwe gusa, kandi mwaragize igihe cyo kuba mwarabiretse. Nibigira ngwiyo amakuru mfite na analyse kuri coopération y'u Burundi na Kinshasa. D'ailleurs hari n'amadeni mwe babafite batari banabishura, ariko degré de force la justice va se faire. Il génocide ikorwa abanyamurenge, les officiers burundais bazwi tayari, il y a déjà au moins 7 bari kuri liste, ils vont se retrouver à la haie, bazambikwa amapingu, tuzabakurikira kuri TV5 bari kuburana 1 de 4 matin. Murakoze. Uza adaje vuga ngo hagarikiwe n'ingwe aravoma. Nigeze mbabwira ni ntuza y'ikirokoroko cya Rusaki, ukuntu umutereri watinyaga kukegera ngo gifite ikirokoroko gitwika. AFC 23 ifite ikirokoroko gitwika, ntabwo ari nk'icya Rusake gikonje kiratwika ku buryo ibinkubwira. Jeme mame akupe, urabizi ukuntu nyavuga African boy, ntabwo nyavuga ibintu ntagaze, ibintu
njya mvuga ku bintu akorera ubushakashatsi buhagije, ibi ubifaye 99% ko iriya programme ya federalisme izaba kuriya nayikubwiye. Birivuze bya Glencore na Ntuza, hobe nibadufasha buzategura ikibazo ku byerekeranye n'amaminere ya Congo, basobanurire biriya bavuga ngo ni pillage de minere, bazanire noneho bira ngo sinzi muzashake kibe kuri Zoom ko musari projection zabahereza, murebe amatoni aca Kasumbalesa naca kuri port ya Mombasa naca kuri port ya Dar es Salaam, muzarebe muzamenya pillage ikorerwa hehe, niyo Ntuza iyo narrative yazanywe nande ya ivuga ngo za minere. Hagiye bwangu byihuse muri Nord Kivu hariya minere zose zihari zicukurwa ngo bivuze zira Alpha Mine na Glencore, naba Sud Afrique, naba Canadien, n'Abongereza n'Ababirigi nibo batwara minere zose ziri hariya. Ariko bitangaza kwerekana ngo n'u Rwanda rupia minere iri hariya. Vraiment je me mame à couper, hazagira umuntu unzanira Ntuza document nangwa werekana niba ari entreprise y'u Rwanda iri hariya. Nge narayishakishije pe, yaba Kalima, yaba muri mine zira zose za Twangiza na he, yaba no muri Ituri, nashatse company nimwe niburi hagarikiwe n'umunyarwanda nangwa niba ari n'umukongomani ukoresha amafaranga y'u Rwanda narayibuze. Ariko nabonye entreprise z'Ababirigi, nabonye iz'abantuza iz'aba Sud Afrique, la liste gelée, uzashaka zaze muri DM nzayimuhereze, n'amakapito n'amamatiere batwara n'amakontenere batwara na quantité, kuko Ntuza zirahari. Uzajya hara kuri port ya Dar es Salaam na port ya Mombasa birahari. Entreprise z'Abashinwa, n'Abashinwa bahari, n'aba Sud Afrique, n'aba Canadien, n'Abongereza n'Ababirigi, niyo nabonye muri Nord Kivu batwara de minere. Ala iyo ngiyo nangwa muzanshakira umuntu uvuga koko birati comme ça tuzagira un débat scientifique, nzane de preuve zanjye nize, kuko niba dukomeje gukoresha ibintu bya propaganda ntabwo nkatwe jeunesse Raziska Hobe tuzakemura ibibazo bya hariya, natwe tuzagwa muri Ntuza imitego abapropagandiste bakuyemo bikazana amahano yaje ya génocide yabaye mu karere kacu. Non, nous devons être au milieu du village, tugatanga makuru atarimo propagande y'ukuri. Uza iyo societe y'u Rwanda ipia Masisi, Rucuru, hehe, Kale, kuki minere ziri Katanga niho hari 80% ya cobalt y'isi, ko nta ntambara iriyo, ko nta ntambara iri Kale, Ntuza iri Manono, ariho hava lithium, ariho za AVZ ziri n'andi ma entreprise y'aba Australien batwara Ntuza lithium, ko nta ntambara ihari. Ariko intambara ikaba Masisi na Rucuru. Irucuru ni yihe mini bayo? Iyo minere bavuga batwara Rucuru na amajagi, muza amajagi n'amabuye y'amakoro. De territoire ya Rucuru nta nahantu wakura nibuye ibuye ry'Isarabwayi. Hanyuma ngo uyade minera Bunagana, Ibunagana ni hiwacu, Ibunagana nibuye ry'Isarabwayi ntiwaribona. Iyo minere ya Bunagana ya Rumangabo iva hehe? Ini parti ya Rucuru ni parke ya Virunga, ivuye hari Ikibumba ikagera Mayamoto, sibyo? Masisi usibye Rubaya na hariya Ntuza agace gatoya nibura hariya Darengungu, kwanza ubutangiye kujya muri Sud Kivu za Ruzirantaka nabonekaho. Indi minere iba muri Masisi ni yahe? Manere ziba Walikale. Walikale ndo control na Bazalendo, ni FARDC n'aba Sud Afrique. Alors u Rwanda rutwara minere zituruka agana he? Iki kiganiro Hobe muzagitegure comme ça tugitegure bihagije. Noneho yo ntabwo ari Ntuza ni scientifique, les entreprises, les capitaux, naho minere zica n'abazitwara nibyo bazikoresha n'amafoto. Je vais vous montrer tout ça. Tuve muri iyo narrative abantu bumve politike yindi y'akarere ukuntu imeze. Ibi rero Alpha nani African Boy ayo makuru nayukuri, izi Ntuza ahubwo unjanye muri tebe tutari twateguye ariko kanze mbivuge. Iyo 1% niba verse muri caisse ya leta, normalement iba 10%. 9% iba verse mu ma compte privé ya président de la République, ni 1% ijya muri caisse ya leta ba dispatching aho nzabereka ukuntu kuri DGDA Lex Ofida
ukuntu yigabanya mu maserivisi atandukanye, ni 1% que l'État gagne seulement.